Lihhovisi lalunxusele elive le-Taiwan elihlangothini lwekuniketa lusito lwetempilo belivakashele enkundleni yaseKhubutha lapho sive besithola lusito lwetempilo ngaphandle kokukhipha imali. Dr. Tu Su-Ye uthi bantfu labanyenti lababasitile banetifo letifaka ekhatsi i-BP. Dr. Ye uthi sive lesidzinga kucwaningwa kabanti bayasibhalela ukuthi siyobona bodokotela labakhetsekile. Kulo mkhankaso lebe ubanjelwe enkundleni yaseKhubutha locushwa lihhovisi lalunxusele live le-Taiwan kuleli kusitekele bantfu labangwa-183 lokufaka ekhatsi bantfwana kanye-ke nebantfu labadzala. Dr. Tu Su-Ye uthi-ke bantfu labanyenti lababasitile banetifo letifaka ekhatsi i-high noma-ke i-hypertension. The most common disease we have seen in this area, and also in similar in the other areas, almost the acute illness like the common cold and GI problem, and some elderly might have the hypertension problem, diabetes problem that might be need treated. Sive sitfolelo lusito asiwuvali umlomo ngekusitakala. Abantu baseTaiwan basite kakhulu la sisonke nebantu lebebakade bakhona babika tifo labanato ngokusilethela la dude bekudule kakhulu. Bekulisito leli besilibhekile futhi besingacabanga ukuthi kungagcina kuphumelekile ukuthi bangagcina bafikile. Lilunga lePhalamende lalenkundla Mlamuli Mabuza lithi-ke lihhovisi le-Taiwan selithembise ukuthi litawelekelela ekulungiseni isikolo lesincane se-9. Basithembisile ukuthi nabo babodokotela kukhona sandla labatasifaka kuze sibanibane abambile esikoleni kube khona lapho kuthula kusibonga kakhulu nje ukuthi bachubeke sibambe. Lo mkhankaso lona ubanjwa njalo ngenyanga. Etindzabeni bika Sonto Mlangeni nginambonga Dube eKhubutha.